Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-ta'ibin at-tahirin wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagneron na pinalamatan tanong sa Allah, miyaka siya siyang petano sa pantag sa ditano di kapanunutan ng Allah. Yang kaya oras tanong, oras siwa ipambagay niyo siyang kaya sipong ko oras sa ron mitatabuad yung kotoa ididagkat tanong na inagaw tanurun na biyang kuring tanong sa diyang kasimbak wallah na nainumabok ang balasyan wallah kudi na sibyan wallah sa mapi adi diyang kaya oras tanong di tanong di katimu-timu bagay tanong sa oras sa pantag sa di tanong di kapaganada kagambat tanong Islam na pada ko mga bulawan na apakababayin wallah. Mi'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam natigiyana inna aglal jannata lam yatahassaru illa ala sa'ad bihim lam yazkuru Allah ta'ala fiha. Mata na tugu Nabi aso mga tao ko surga na da abay nami buko amay tubu o oras siya ng surga. Basyaran pagirawa ino mga denga surga adi tarutok anto na kaya sumusuka ba anta na doon matago na kanaba di timip mukuiran. Aso surga na umakang buko pamusadat tarok pedeng o di na miya kay tweet to amip buko kaun na kanaba surga. Pamana sa surga na 24 kauras pamaka oras ada yung sadayon na mapipi aginawang ka. Sa mga panganang kanraon na dia buwag katamang kaon na matitin mada sangari ka katatamang kaon. Kaya kanaba dia nga panganang kanang dunia pamakakarabaw balabakwa ay buwag katatamang kaon na mutuwa katatang yung sangari na din kapukasyanon na miyada oay na panganang kanang surga na tamang sa amanan ni nakapakasaga din na matatamang kan sukapiyo panganang kan ko surga. Allahu Akbar. Na orang yang mga oripano Allah Ta'ala na ayaw umipasin dito mga tao surga na susumya gadagkira na oras ko dunia ada ramid tadin-tadin ko Allah. Pagkagiro siya lang na daw ubu upama kami ni manunuto na miyata gurunuto na ayamaan niyan na kada abadiwi ka surga anak mo surga. At yaman na dito bimip mo ko ka. Agi upama ka ayakal ananga kasadiyan kay dunia na sapulo naroon nagkatakap. Allahu Akbar. Sa katawa mama ayakit diniyan ko ayamaan niyan na surga naraka na miyaka sobra sopito gatos ragun na siksik-sang naraka. Amana so tigid tano at taman sangya pa na miyaka itam kakyan kaya naapoy. Allahu Akbar. Napagya kong kodamati na miyaka nagsaswara tigyan na sa katawa mama nasulog ka din ko surga abiyak pa sa sukasong kakunaraka na dapat na makaginaw sa Allah sulog ka din ko pito surga na miyad din ka di malalag apapantakan niya na surga adi malakay benar to meranaw ako tadi pan malakay patwang na lagi ako na kumakaw surga na kaya nakaanon sa surga. Inaw na siya kung sa mga toko surga ama unong na langon pagkagit-tagitan suminga kaipasingilan adiyang kuta ama maapong kunalaka. Adi dia interwala siya na miya kahit tamadin kakiyan kaya na apoy. Ato na lagi ako nakaamaan niya na singa mga toko surga. Naya ko na siya na kaya maratabatan na tabi alikod kapupito ko nalaka. Miyaya. Wah, benar tu tiga kana marana kaman le mana tabata. Atang
ko nakapabato ko naraka namiyak ka nagsaswara amiyak kagiro saswara at wala dito swala hey ori panakan na anda kasum na tiga na pabato ako ko puna na kananaraka ka inising ako na bisudio ko mga tao ko sorga kami akay tamitama ko kon kasama ko apoy nagtuwalaw dala ba di manala kabaka kaya tayo ay makna niya na ay ngakapun ko naraka na miya kahit tamit-tama ka na tinando man ya di tingin niya matadakan na ako na miya syawan na tuwala di paggerak ta ginawang kaka di mabuka pakai aba maka sorga so ay makna niya na badatanan abun talo mga tao siya ko sorga na tinando man ya kada na di buntanan na tuwala adik pakai aba ka maka sorga sa ubadi buntal ka na daang kabig sa diyang kaalawasay ko Muhammad ain na bagyang kanun al-Kautar basta ko na mu'min na bada simba na daan na pakapigun wala sangan na nawasay al-Kautar inna a'tayna kal-Kautar dinasu ina bagyang wala ko nabitan ng Muhammad alawasay na al-Kautar asadi sa ni makapigu na apay katuang ka na apay ada buntal to na kauman-man nakatedin na makamuda pa na eman na idin doon pa na makagiro swala tipu kaun na miyakat tipurun no tiga ka na maranawa di malakay ay awi na akal na kagiyang kumakatipurun na di mana magamua di pa na kumbaton no tiga ka na maranawa na awi na kalap na niyo nakakumbaton na di na kumbaton na miyak kagiro swala auri panakan na awak kasanden na sungkadeng ko surga akan anak kagiat kong pemakam betul amaka pongsang koto alawasega al-Kautar na ido na sutigid tano ada taruh ekapatat tali na ulan ayaga katay dubun talian na dia nang konik katay do mga bay na dia nang konik katay do mga datu ame kapakasurgaan sinan wallahu ta'ala sumi yang mendiri sa surga anak pemaningas sa mga tao ko surga na pesingas kanyan mabu ama napsinga mabutiga na tanatini suwini lamang tanong matay at na di na diditano ni Panginoon wallahu ta'ala orang niya na kagin ko makasunod ko surga na miyumanin ading kay amalay kata maawi sa bulpin pansong naguba awi depan sa kalakas pagiraw sa malaikat wala sang kota ore penian at tiga katawan ako ka na tigang kota ama mama apun ko surga pun ko neraka adia kan katawan aku pernah pa surga nga surga na dia kan katawan na tigang kota amalay kata sa amalaikat asusugo na ko Allah abarka na tinay to na tinakatawan na kaya na tinadi na tinakaratas oh na tinakatawan na kaya ana tiga kita oy kabulpin ino tiga na marano ka bright na tinanagun na nanganabulpin ako dia nakaratas na tugumana kato ala asosugo na kwala apan dadala kawana kaadiyang kaya asorga na sada sa pagkailing kau na ipaturuka apang ginaw ka arakaka na iblistakan siya magu arakaka sada sa pagkailing kasang asorga a ipaturuka arakaka na iblistakan magu arakaka ala tina ikatinggalan na tina dua-dua gawin na mama so dua gawin na pagawa na ka tingin yung kota malaikat na tina lumana kau tak adita lumakai itu tiga nama ka pura-pura eman na pura dua gini pakai ayo setona telo na karakanu so langu na galabak laborong so simbak wala na di mapia ka ipagagod wala so galabak amagaan o kasokon so galabak ka malilapat galabak ka aalok-kalokan oway na galabak kanan as syaitan al-ajallatu min asyaitan lamun agalabak ka alok-alokan lamun agalabak amagaan laborong so simbak wala ka galabak kanan as syaitan ay paano ba kasimba yan? Baka nang gagagaan na o hapi yan ito na isu na kana super man na kasimba yan badi yung utang nini kata kabir kau na ini rapi paing kau tama sa dengan dege tama sa sakap na hapi kasupa-supa ka Allahu Akbar alhamdulillah rabbil alamin aku nari malikul bi'ala bi'ala istain bismillahirrahmanirrahim kulkulawat mata malah yang apiatan wah apa tadi cuma jauh nah ayo maknanya na lobian ako siran na napiake pepasyawan wal surga lagi sa surga ng barang-barang amat at taguro
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Ayat pintar wallah nasus surga nak kita taguan sama nga ada mga nikil amnya maka puro-puro. Sabi dah pernah mengatakan terima surga nikil kabulawan agudemon namanya maka puro-puro. Katiga miya teta antum ni apa ni katoni miya puro-puro. Nah ayat pun nak apa ni kau nama pikir ka asum kau na detaru miya yuk. Bergediung kata lawa syaka nama katoko kana miya kata na kasadiung kota surga. Wah kenapa na baka Superman? Kenapa na baka Playu? Oh, dia tu. Nah. Oh, kau nak kemai yang kaya oleh penuan Ta'ala ada ni berpasio. Ada yang kaya mengaiga namanya maka puru-puru. Nanti yang kau malaikat antai gerak sangka mengaigaan amnya maka puru-puru. Nanti nada lista anak kau narakakan tu. Nah. Nabi mati dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Ikra ona miya de sole inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikra miya kale alhamdulillah bi ni'matihi tatim salihat. Atap temira na mutajiri turtan. Nah, ayo maknanya mama ore pun Allah Ta'ala. Bagaganta sotutun do me ala kop mana di kota amama. Ini yang kela kau. Na siagana ni man ading kaya amanga basu. Aku mengalapat amang batuintan. Mereka kan usah pada batuintan. Ada yang otapera sangka anak tokodian. Sisa di dalam nak amik, nasi sapuru, nak tiateg, nasi salo, nak tiateg amik, nasi salo, abang nak puru-puru, nak bagi satu tagun sama orang kamanuk, ayam anaknya nak berpandi. Jadi kita tahu batuintan tu mengorek Allah. Nah, tapi aku nak kau menilai ada yang kaya oleh penuh Allah. Ada yang kaya maknanya mengalap pada batuintan namanya kaya manusia malaikat nanti kena malaikat na antai kira saling kota amang abasyo aku mengalap pada batuintan nanti kena listan kompon alkahan oh ini listan agungnya malaikat alkian nanti kena mana kau tak kena kaya dua duri nah pelala kau siram tu namanya umera mana dia kaya amang di koleksiun mga dekorasyon ng mga paramadali. O kada bertarang ka paramadali penunia ka paramadali ko surga. Namanya kapiapik para sakit di dekat yang ko surga. Nakakarinya man sa malaikat Allah. At tingnan malaikat na antay ki paramadali lo. Ang mga ananiyan na ididekat ro ang mga dekorasyon na tingnan do. Tingnan do listan kaum penarakakan. Eno tiga na marano to maskana man mga bayang mga papasangan sa dekorasyon. Macam Allah, pada kali kita anak bayar tina pia dengan bulan anak pia dengan diternakan. Nasara sesula wala anak kompleto sa dekorasyon. Wah, kau tu eno tiga anak kan benar marano panita wala marano. Ini sama bunga mereka. Domi anak kau siram man. Airang kau pulala kau. Nasyaga dari Rahman adil kaya amak na mga tangog amya makapiapi at tangog adil ka nagpagi barat na tangog sa yuki amak na nila kayo kaya adil to na original to na importer ka tangog ako surga na tinga basa surga na matanggaw na naman ang piling ka api amay na tatangog ada piling ka api amay matanggaw na tatangog amak na niyan naging kota kikukuan yung kota binasarami dekat kota niyan na kaparunian na pakapipit ang ginawa niyan tingnan malaikat tingnan kalu na tingnan listan kapan arakakan anay please tahu mga malaikat Allah orang kono kala kaya sa surga ang mga bay ang mga midadal ayat ada kalian gato senggim na tingnan tayo kira kalu na tingnan dia kena gagagambila nasali sa kapasang kanaw sarang kasamurat anak kaya ala pasumalaya at tinantanay siya at tina dia ka nagkagagawa ka na siya timanat mo naunyan ko na may naswesyaw na tinarakakan to kau to penting nakakanan to kau to pun nakakanan to na please tama ko sumalaya
na tina koto na kakang benoto na plista mau sumaleka na tina koto na tama maleka tami totore na kan sapa na mia kagiro sumaleka tagina kakatiarian yang itu tiga nama Allahu akbar Allah hadir ayam maknanya nadinan ayam aku pakai syalim alim baso surga dapat ayam bu anak kayanun nasomanga datu nasomanga ba inada nasan sa adina kono mga datu na anak kono mga bayi gapakai mabu igira ayam detar din saparatia dah sudah tu aku sobai kasih karumannya nak detar serang saparatia kawa dah serang denin derudupa ke surga serang denin derudupa ke surga asal mabu detar kanu saparatia kawa nah ayam mabu syarat nah sokong sobai oh mama kami ke surga kanu kerumai nah bakat tai den kawan laut ta'ala abai oh ya katai du dari ke surga nah petuga tu sakatain nah sekana petong jibu kateka oh kata apa laut ta'ala kami akan detarkan lagu sakatai anak tinggi karena ke arile kau pasti misih anu buah kira lain nah orang pasti luminggi paman akan detarkan sakatai nah ayo mana nak gelawanan ugobai apakah surga anu Allah adil kota mengambil dari surga paman tanah mana nama pada kanur lu amin wah nama pada kurung lebih macam yang sampai kau nak cari di dunia betul dalam turun maka surga amin orang yang mengalami Allah nah dia itu taruh di seminar itu taruh di pamakin dengan semua ulama tanuka ubah kalau ulama tagut tanuh ke surga wallahu ta'ala nah ayat pikiran itu nah ayat terus nakarakan nah ayat boleh bekas surga nah sok tahu adi yang kabel ubah bekas surga ini bekas surga sok tahu adi yang kabel ubah bekas surga Allahu akbar Allahu akbar nah dia nak pakai nakarakan itu nah lang na bekas surga adi yang pakai nakarakan okay, nah ayam maknanya nadang na mapi aparang ni, mapi ang tabi tada taraya. Ayat pitanu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tiga na amarani Rabbi bisab'in khisal. Ini sugurakan tigian o kananakan. Diyan kaya ape tubetan aking gulalan nakno. Ayam maknanya ini subuku Nabi na kalabas subuku Nabi. Kalau muntar na umatun Nabi. Agi awis tu nak ada mana yang gulau lau Nabi, adiga pakai batan gulau lah. So kita nak maksum, ayat tu nak maksum, nak yang gulau lau Nabi, nak diga pakai batan gulau lah. Dan tahu ke semua Nabi salangi, Lailatul Isra wal Mi'raj. Nah sekarang ni biar gulau lau, nak diga pakai batan mabu sudah lagi. Abang kira kaya Allah pakai semua kon mabu. Nanti wala ada ngapa tai, hati kan dipasai. Wah kaya bukan pakai semua tahu nak tai mereka pakai surga. Oh, nama kami biar kita tahu, nanti kepakai bangga masa Nabi, bangga masa Nabi, yo, kamak tu. Kedua, kami yang gulau Nabi, nanti kepakai soal mga datu. Nasokia pangaruman yang sesapuluh dua amang kami, nanti kepakai bang gulau mga datu. Ayah buat mata tahu Quran apa? Nah, ya ustaz, ayah mana pitir wala, ayah mana piagor yang mana pamana sakata. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahida ubah pentu wala ayah ikalkan nanti kamu pergi nuntulan nan duduk kau isya wah kamu suka mana regira adi ngotu geger na min duduk kau isya ada awida kanu apa ada miakannya udah diganu di tengah dua kata ini miakan pasal mana ya namanya kami mata kami ada nah yang asyabar juesha masuk ada bakas kabar apa berubahnya naulung mata gua paman Aisyah tamam oleh Allah. Nah, ayo mana ni anak ikat teram yang gulau Nabi. Adik pakai betanung gulau lah kamak semakiran. Dah basta ada ama pangarumah Nabi abai. Nah tabiu. Nah awalnya sebagai katalaknya. Anta kabel mabalu sebagai amiana Nabi yang patian. Dan dideng kepakai pangarumahan sebagai. Ayat maknanya. Nah kaya awan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata yang mana ni nanti kita letak apa penggulu lah. Apa semua mana nak pengaruh mana nanti kamu buat di tanah mau pengaruh mah. Nanti kamu apa milih ni nanti apa? Kata mana kita di ti maktum. Anak yang gulau Nabi di tanah mau penggulu lah. Kabas tanah mau pengaruh mau Nabi nak awalnya kata lah ni. Dah ada nama agak pakai pengaruh mau. Kata yang mana ni? Dah ada bisa seberapa Nabi ama pihak mama.
Auto ayat Peter wallahu ta'ala syahura natina wa innaka la'ala khuluqin azim. Mataan ya Muhammad asyok barang engka na ayat lebih mapi aparang ada unaan. Dan unaan ya Muhammad ada yang kanan aparang engka aparang yang amapia. Kaso Nabi naskala abasibu mapi parang ko mga pamana mga manusia. Kataman ko mga paulun, natamang ko mga binatang na miya kapiapiyaw ni parangay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miya kay siya ko na pula ko sa Nabi. Nasyaga na niyan adin kaya asaladeng akelitagan. Inaw na guro ko ng kota saladeng babaya saladeng. Dari inilah man wallahu ta'ala mo tasaladeng sa miya katero na miya kabitere siya ko Nabi. Miya kabitere siya ko Nabi. Datugu Nabi no kaya. Natina ya Rasulullah ino akong wadi mukae. Natina ino to. Natina kaya taga na kuna gaganatan na kanya sa mga watak na gupanak kaninimba wata. At talo sira. Nalumela ko tiga kami suka-suka tako. Kau ba na amakan na kan ikabag-bagaro na lawasakan. Abalingan ako na gatas na masosoro ng mga watakan. Nabakot na tigil kaya tagi. Ana miya kagiraw sa Nabi na yos to na diya mas kakabukaan kakanaba ka na alitag o pamakatingan ka diyan ka alitag na alitag ang nabuka na ka na diya mas kakabukaan kakanaba ka na alitag sana ka tugo Nabi o ba ayaw maana niya nagkatampar karakan ka ayaw maana niya nabukaan na ka anaw na guro ko din o saladeng inawa ano Nabi diya mabuang kaaloks na tiga siya nga karuman na mama ake inu tadi pagila sulit tagad taon niya kakwa ka ini semayakan abasta paganay ang makakuha ang kanalita kita na imbagayakan ng konabi ka bakisada nun bakisada nun natin ginawa itaro naman na kauta kay lenta na sumiyo sirang musaya maanan niyan na disyerto siyang kutaan ng mga kayurong namiyabay ading kotabay kami na solitag ang makakuha adong tingin mo kayo karakan ka ini semayakan apaganay ang makakuha ading kalitag ta na imbagayakan konabi suga ko niyan di ka ano mama kayo mo babay ini yung tiyang konabi agya ko na po kabukaan niyan kagya ko na di siya mo tamasakya mo nabi ada pa naman mga tagir mo natigyan na ya Rasulullah bukaya kong katigyan kasalan tigyan na kabukaan akong kaamaling ako mapamak kasuswakan sa mga matang nagkasya ako bungagal nagkatan ako mo puruman natinamay kaliga ko niya natinagkasya ako din saksi tahu na swaldaw ta'ala mali di pernah kisah salah dengan mataw siya ito natinas kabu kamu sana kas kabu gagano kamu mau kira ko na ako nakiatutulan na niya siya kabanar natina way kasi ako asa natina mapakasusukan sa mga watak ako na kay bukayo Nabi na ako na kay palumpat tadi yang kaya asala din na kumbali nga din solo yan na pumuraw o kaya pamana pasal buwa makasuro na din nakabalik sa kababalingan dan yang mau mama sa mga watain na piya makasusun niya na panggilo kong mga watain na mga karitang ko napakaw sugusog gano'n din kalini mo rin puri kapakap pamagiletan Allahu Akbar dinti mo rin puri kapakap pamagiletan kagya ka na kamakasusun niya sa mga watain na mga sanadin inaw na pagdilit ko din na ay maana na ilinin sa mga watain na pungguro ka din at kinamiatan ka na diya ka nakapupatuan sa mga watakan asa mong sunabi na din nawasan yung kutalitagan yung mutasaladin miya ko makuna yung mutasaladin na tingin na Rasulullah kata na mungon peruman na sunabi na bani makapangalang ka na tiyan na sa kaman manuto ay amanan niya na binatang apa na binatang nakasasaligan na tumutuma sa kasad o niya nung kung nakikata na naman ng Nabi na kumuro ko na din kutasaladin miya ko mga yung mutabain tadi mo takabal sekarang ano isa sama niya kayo naman yan tingin na di na imagyakan ako Nabi kami siya ko Nabi asang sa paganya makuha niya na imagyakan ako Nabi inabi din yan nami yung manin so Nabi na mo untun natin na Rasulullah kata susaladin ka namili ko Nabi susaladin nami kilala niyan na dito mo susaladin abiyukaan niya nami akagila so Nabi tinakoto susaladin natin na nung ano yan natin na nakakada na niya Rasulullah kami ni samayakan asalin sa pagani amako ading kalitagami naskay pagani amagana nero anatugo Nabi kapakai pagi sunabi na diung kapakai sulika
na diung ke pakai sedekah na aya gua pakai na pamamagay basta mga nabi na dikira ke pakai sedekah tadi dikira ke pakai amanan niya na sedekah na aya gua pakai kira na pamamagayan tama ko pamilya mga nabi basta pamilya mga nabi na dikepakai senangan dia katan na diserang kepakai sedekah na aya gua kepakai na pamamagayan na mana tu mga ori Allah Ta'ala na kagya ko na ko makabali nga nagirumay na miya kakatan ng nabi nga sanabin na tingin naman ito na miya tago pa sa tangan ang tingin sanabin na muka anak ang saka kami akawakan saka na una miya baya ko sosyaladin na kau tak kagya kuma sawalin ang pagpangangarkanin sa mga watayan ay daw kumumada apa makamara na ito tabi ami ada ka amunum na tinasara makabali nga na mudo siya ko na nagkasya matang wala ka din kumatsyo mana berkakaswin na kapal untuk pentingnya ada umat yang purting mana berkakaswin na Allah Akbar nama Nabi kota ayam ananana binatang kasyaratin na binatang kerana ayam ananana asas syarigan na teman-teman syapasan na pagata sututul menurut Allah Ta'ala jadi anak yang gula-gula Nabi dikepakai batan yang gula-gula wow nah kapat am yang gula-gula Nabi dikepakai batan yang gula-gula mengori penuh Allah na diem koto ayam anannya na pangningnya na tatarimaan na sakatanuna kasyurtek wallah so pangnitan ulata ayam anannya na tarimaan wallah sadi na tarimaan kalamu na Nabi na tatarimaan wallah so mga pangni guliman na api-api so mga ulia na api-api so mga nantan mga beras simbol na tatarimaan so panganiran pero miman tole taruh digida agi diem kota peke sabab sakap ke ng kota Anusia datang motor sangat tahu babay anak aromanya na ulia na kumakan sa kalasan na gumuguro ko ng wallah ya Allah na bagi ako nga siya pamamagayan ya Allah na tarimangan na pagpanganin ko na ka na terima walang ta'ala na bigyan wallah sa talong pamamagayan anamya baya kaya ulia tinamya gusto ako talong pamamagayan na sadya tigo na kano na pangani na tarimaan walang ta'ala miyali siya walay ay niya kaya bali siya walay tigil karuman niya kadi di magamu aduh na pangani kana talo pangani na sadya tigo na kano na tarimaan walang ta'ala niya kagiraw nga karuman na gobeno kung magi sa satemang at hinarka ka na ba siya ikirmo na tinabyo sa satemang na duwar ka karka ka na tigil di ka upan na tigil na ba kung ba kung di ba baka ka na upan amatay ka niya kagiraw siya mama kabagang ko sa kaon dia man na kaya babayin na diyan kaya dito na ibetelin ka naman di mana benar suka sudah tu kaparar kabu akaruman yan mata apa betul siya dito na diyan kaya dito na igira asumi siya pali na lumela ka na na kabayan na ame kambelin na bawa siya pipi ka ipapakapi aginaw niyan ame karuman na dipaka na sa awi na makamagbubabayin di na mama pamana karuman na kamagusikaro mga adipaka na di ka magbutinga sa babay aduh bibi mga tanaw ni siya bibi kira mana miya kamasikaro mga anak nang membawa siya pipi kambawa siya ngingi ada miya sawati yan na mga kira kada mga watag pamamani kano miya pulang ano sugani kakek karo mga nasilim betul ko mga watag na namo tumok minang basta ro to be tabi ano baka buara kay do mga dato o pagisi ni so mga dato na pamakasumon sa palin na bese lamu na bandira na imelingiran na naman ito hikmo kay naman igira ko na madagala dato matitima de sa palin kapag istimit niya na kota mabubulsan niya waya gue perahin na pedopolo na din ni kakarang-karangi kedumba din sa mga pedopolo yan perang nga tolay ka magato sa gulo diyan kaya kagalong magato sa di kurang dia nga tolay nga pera wala pro di ginatama pedopolo kadiya nga mga dito na kabera na di ko ti amanan na mbawa sa pepe gira ambali pato na di ko mapia adi nga nadataran na bay ayaw ko kapkibo ba niya kay karaman na anda may akala na asok at yan siya lang karoon na ba siya karoon mga naroto mitinig sa padiye adi no ding bakas bali ding bakas agi ding bakas sa kapamaraka oy nama ko masawali na tira meses kaludan na kaungaw dating mabili karoon mga di umuro kay kaluda aba namin yung mga margas sa malakam yawa kasawali na ada margas namanya kamakan ada tapi ngiro ka pengaluda
Dia tidak pakai mah buat berbekam benengnya. Beri pegawaian. Kenapa anda beri pegawaian? Walau, namanya mengasih kalau mengana bakat temannya nun suka gawaian, anda sesabarkah. Nah dengan mau saya apa itu? Kalau apa setan? Ayat tu Nabi apa gampang nerun? Ini syukurkan Allah Taala. Na hubbul masakin wa julusu minhum. Na syuka pagkababaya ko mga miskin. Na syuka pagpaguntulaku. Ay makna niyan na madadamakan sa mga miskin, mga pobre. Untuk ini syukur Allah Ta'ala syuka pagkababaya ko mga miskin. Karena ba ayaw mo pagkababaya na sa mga kawasya. Na naman ay gira daw tumanay ka akawasya. Kaya man ang miskin na ibig, gira akawasya ka. Na pagpuguntol ka kiram, na digagiram ni making bitere, na digagiram ni making ginawa. Ayaw mo niyan, na pagkasana, na pagpakapi ang ginawa niyan. Ayaw mo na ba di mo tamiskin, na may agagas karo, narinsan. Na pangiram mabuhan na, may lang naman tayo sana. Dito na multi-million, na may lang kami akamara ka, nagagagas na ako niyan. Na dito nakalabang siya, natigil na mga sapulo. At naman naman nagkida-gida, inumiyakap na ginawa niyan, kagi eroyodo ka, adi yung kauta amiskin. Madapat man natabi, ibu kubo ini na sudah tarian nakawas, tangatul. Datar mabukan na lupa. Sudah tu aku bayi, na misemikan saloks. Misemikan sa pamilya. Kasolok kasi karumang ka na ayam bali alok sa kaamama. Nasolok si karumang kamama na ayang kalok sa babayi. Kapag man nakasimi man sa pamilya, mo takabay sa mga lokstan. Oy, na ayang kailangan. Nasukap kebabay ka, kung ayaman na niya ng mga loks ka, na dito din, maanaw to, dito ni kapag kebabay ka, kung mga tongan na ikarumang kaamama. Pamanaso niya ni kasakasawa ko mga pamilya ka. Nandito na niya ni kasakasawa ko mga pamilya ka naman ka. Kadito ipagdaro na ayamak na niyan. Nasataw to nabi. Ayamak na niyan. Napaparatiyan ng solag-solag na muri. Natero sa mapia. O di na ayaman na di ba natero sa mapia. Nagagana. Nasataw paparatiyan ng solag-solag na muri. Nabiyabein niyan so ayaman na niyan. Na serengan niyan. O di na subisita niyan. Biyabein ka subisita ka. Bali mo tatabi na mga makabisita ka. Tagabukit tabi. Dahil pa nakikilin na ka na sa mga aay niya. Ini cuma nama tengah yang makan pamari. Dia mama siya mo bunga bagaimana nawa. Ako na namin ibu sa mata ni ini buto tantangan. Amali di puno bodi bu kata tentang ini nama tama siya mo dula ketarman. Tadi pernah namanya pikul. Tadi pernah mata ni namanya kali. Ini apa? Kenapa siya mo takata tantangan? Ano po na namin ini kapag kamu masama tanin na lang kami nakakikrido po tali. Tama na. Ito mabaya kami talaga. Oto, pamana kailangan na pagubenta na sa mga miskin. Mga miskin. Ayaw po na ba ng mga tungan ng mga miskin? Na may pendiakat ka na yung mga priority. Pianeksan ka siya na, sumanulakad. Kanap nag-ibagin na ka naman ito. Adiakat, na baka na rumakakuha. Matang wala ka, di po ka ba, din mabamalakay, na kami namamitan. Ayos to, buminitig siya na, sumara ka mapitan, natabang niya kung tinatira-tarang ako. Adi nga malaron ako ako na tayo, no? Di ka ako na di yung bala. Wala manigilamin yung mga purpis. Matang wala kami kayo tuloy si seminar. Ito mo suka pelang mo. Apa ini ka pingiraw yang bayan lagi. Seminar tanong may kadiya maata. Natin na udi mi masuk purpisan. Tadi tama kasang. Dahil nga lalubang sa ili ka mapanuloy lang lalubang sa maroy mapanuloy. Na pesir beto na nga tra. Na didubakan na atawa tama sa kasali na matatrapik. Titik. Dapat nakapiragin na purpis. At sa nakikita naman po nga dunia amin ipala in-examen ko. Allahu Akbar. Daya penakata mo nandini isang ganang ba iti ATM card ka na ba sa kulungib nadumugan na patapatulong tadi kalau dimagito ang yan lang yan natin siya nadi na sigurado pa ako Allahu Akbar mga karipon Allah agi sama yan ada pernah managawa ni kati mga purpis kami ka magan memang di beneran lagi kati mana ini orang yang berbis pada bisa dari apa ni tahu datang masa tangan. Abang mana ibu muni miak kau ni? Adi ibu kau kubrak mau nak mandi masuki. Atau dia nak
mari penolong ka ayah kuna kedua ini syukurakan kadang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam na an aktar aqula la haula wala quwwata illa billah na syukada kala dia kenikat derwa la haula wala quwwata illa billah atau mana nak kailangan na ditalu di pakandakan na dikatakan la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah atau pakandakan ditalu di dikatakan oh siapa nak sunat saya mi'ad Nabi na basta kuna adna mitamura ka ading kakebayaan paman ada ko maswata pangnangkan babin tunaw dun ana minyo may karo man kapaman dita ada ko maswa o di na panganangkan ada ko maswa nang giro kala hawla wala quwwata illa billah miya kapiapit na ayo pama kapanganangkan na kangamagu ada ko maswa la hawla wala quwwata illa billah dana kana kiluban kami ko duken ali ko pataterangan. Baik, ini siapa rubang kadi pama awi ngasukin ada ayama ane napkin kamu. Yang otak pengiro atau lah ini, agi atau tungan. Yang ate mutim sami anu digekan. Tapi pengiro kamu digekan nak terong ngolapan. Tanya kata lu pama kuman. Oh, digepak kayak apa pemawin. Oh, digebukan awai ka la haula wala quwwata illa billah. Aduh, antu di mana ya? La haula wala quwwata illa billah. Dari mana ni nu? Ayah maknanya la haula da ama penggulau wala quwwa naguda abgir illa billah ainun tawsha kabay wallahu ta'ala amana isyara kana ka aginawan ka wallah watamana na ira ana kesakit nagapakay pernah pengiro kala haula wala quwwata illa billah ina udah ma penggulau udah bugre inun tawsha asok kamatan ni nasuma sebagas sa panganangkan na kana ba ayat bagai sabagas na ayat pentegurun sabagas na sallallahu ta'ala na kapag man di mo tapangan na kuan wallahu ta'ala sa man bagir na kanaka na amanan na bakal kiri sabagas ila man gira de bitis sotaw na kumanga samya kadala ya katago na katago nga sabagas na bakal kiri sabagas di naman na sila na kapag kuan wallahu ta'ala sa taam kadi man na taam na si imata taw sa diyan kadila dia kadila na dia ngana makrang sadina na dia so taam rasan mata tahu kaya ka pepekatam tanu abse baban nona na dia ngana dila tanu ngana makrang na tapi yang mana badong ngana makrang kiki sang kadikan makatam kiki sang apa cuma na tiga mamis makato ko na miato ko matian ta oh matang bala dina api di ibu gadila atatagun wala akataam adian kanan akataam sangadila naman nang utar ko nang utar karabu pamia kala lang tamak ra kadile abi ma udah panganangan di panganangan di mana pas agi kaya anu pamana mala ang tamak ra sa di mo tadila yan Allahu akbar mata rasul na pangandu kedua khatalo tigina ini syukur akan wallah aking gulala na kanu la an asil rahimi wa in qata'ani na ini syukur akan wallah akapaking ginawayakan kutungan sa apir pen ini tolak kapunian ayo mana na wajib awas ama paparat ya kolong tala na kailangan tinapaking ginaway ka kutungan ka ini tolak kanyan apir di kanyang pakap pangangapin na pangangapinin ka na ubalik ka ba na asal amya pukasak amya kapangunang ka na amya pukas rasuratay na sa kanyang pan imya kasingkulingan ayat pintulo nabi na sansa mo na sumala na ayat ko na kubala swalong ta'ala oh pama kamagaga ayo dah ada kata nak kena kedua dah kong dan aku nak kasih kaping ngap penampu ayo dah ada ya kong nak pengira apa kasakan dia kaskan perinaan nak awak kau importante nak jaga kaskaskannya jaga kaskaskannya ayat tu nabi amalai balas terima kamera semua nasabi samau nasmana na ayat tu nak kubala swalong kan mga bay dari dimakan tadi mo naskan ibu udah sumala assalamualaikum biuna urun lagi mata ada kan ada dalam selama lagi umani sada punino punina kasalamannya namanya ada dengan salaman ada dengan mau salaman kata tandanya coba dia namanya ada dengan dia jalan ada punya komus patrina mas pada kan mantu mga bay kumu saya mantu ate mantu na bakal 25 na 25 amak musuh amai insyaallah na 25 amak musuh katuna bisa mabasalo ano kapatay ikaw nakapatay panita wala di ka pa siya matay na o kapatay ikaw nakapatay adi paman na 25 amak musuh na miya
surga. Miate ka surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atuh, ge mana puni tanu kana na gendu murtanu. Pa anak mana ba aya pa puni na kawala na mata ka bele ka samo. Yung ko tatawa miyang buhay, ang takatiro nabi, siya tawa maka pagi de sanang pululang na piakan beri walong na sa kaliwat kabutin. Na siya tawa maka pagi de sa pito pululang na piakan beri kopang ger agu kamu. Na siya tawa maka pagi de sa walong pululang ay ano ba kana ni? Na ini itong nabi sa terbuku penimbuat ini ada anusan-anusannya. Siya di sa kapatag na kapatya walang pululang dia. Na asal ba na amal na terbuku penimbuat ini ada anusannya. Ay mabo syarat na beramal. Bagi mo tatabi ina pia dia kami agama. Berarti ako muna walang pululang muna dia dakhan. Baka surga ko bo. Ako syukur. Berarti tisya. Kapat. Ayaw ko na ikapat na inisyo ko nabi. Oh, ikapat. Na waan antur ila man huwa asfali. Na ayaw pagilay na ka na syok kababaan na kan. Inisyo na ka na Allah. Ayaw pagilay na ka na syok kababaan na kan. Ayaw maana niya. Na igira ko na mauna ang kasaparatiya. Kung nagpagilay na kasaparatiya. Igira mauna ka niya saparatiya. Aduh bang mugasyo mo takale ni parate aduh bang ubang alam mabi parate nagapake ini na pagto kepada ka na igira kana tu aku igira atamo aku wata anta kabangsa na aya ini yang kana syok kababa anaka syok kababa anaka nga pagile syok kaburu anaka kagapakaya ini na kasyok kaburu anaka na aya getabur kana kasig aku kadengke aku karei na igira ameni kana syok anaka aduh ayah kata kan nak bersami pobri tak ada bersami asal seberapa anak pobri nabi agak alhamdulillah alhamdulillah nabi apa nama tawaduk taala oh ayah pun nama pihak mami nabi setahun nabi bagu ko ayah mana dia nak datar mukmin datar manusia ana mini bagu ralimu nah pangan yang khawala ya Allah bagu manu mani kau nang kana lalimu ini bagai kau tak pakai itu udah kita pegang kau waluk taala Pamakaya talaga gitu nomor 3 babubudi dulu dah. Nabi balik ribu. Aduh ya Allah balik dosa sabi ko na Montero. Nabi balik Panamadu sabi ko dia Allah ay mana dia na rinje. Badi ang kata ya Allah may ako sa Morteka. Panita ribuan maka ko bisa ribu na magado na di mo ko masali na miya ay. Napakatipuan. Oh jadi ke payo. Nah. Ayah ko na kalimah kapitero Nabi. Ini surah kan Allah. Wala antur man huwa fawqi na dia kembagilay suuna anak ng sakapur o tayo ko na pagilay na suuna anak sakababa na din kapagilay suuna anak sakapur netar ko na mo tariya ayaw mo mamili niya ng mata kami na biyakapuro ko din ayaw ka na nakanin nung wala ka na video miya kalala akamina miya kaitwit wako magmumiyadata lo mi ala ona puro kang area mi ang mana nga harabo ay no mi ate mi ala di sakan na ino di ke swak na mi ay tweet kan na kanino wala kan video o mi ang man may leswele pan ay no mi ala apa so sa teman ko gina da ko ma ating ayo kan na kanino wala kan video da mama bubakala ay ona siwa mo tare na mi ali ay nya kapmali o shira makam bala ka usubdu Agi dia ngato manjiri ani perwa. Bagi aku makapagile sana na usubdu. Na ona kay sana yubudu. Na palang surya. Na di sini kita. Na ona kay makago surya ko may tuadu. Na di ugami subdu. Na pagkakatnya na pagbabak na di ugami subdu. Na mo mi tiro uriya do padna na alhamdulillah dengan pagalina halakna oh mi ada tara kasagala sa pamina mi ataya mo tagurat ta boleh ngadi ko siya kami ayo mana niya nasadna isa ini betar kawala na air kadumade inur kapala kay matatagu ayo mana niya na air ka matatagu oy air kadumade kalipakan dari tayo walau taala no pre suka makawasa kadumade to pama pobre ka mabudumade tara ka pobre ka na pana na matinga suwa no taala air kadumade Bagaimana magu kadang-kadang tabi, tapi magu kadilipatan yan, ang moto kakawasaan, ang patatagod na moto kapangaling mo, pero di magu kedatagi naman ni tabi, pamakaskabay na ayaw rin musa na taman saya, dahil nasisigan na niya kung mga lamang nakamaraka, tapi ada magatal sa penang anak ko talaga mamanti,
Ano mapansin may liang mo tasising ako mga rin. Hindi seminar tanong. Mabuhay mo sobra ka na miya, bulo-bulo ka na matanggal. Mali di presiden ni kada makasaragun na miya puno bulawan. Na dia mo tak karumakan na pagkatulog puno raguna tetapi binabunya ko na sa sete mana selo ta sisingap plastik pun di bala jagaisan mo. Kami apa mapuno niya suntua sa karumannya. Ya ala mama sia-sia. Mali di puno tak ini kada makasaragun na miya puno bulawan. Na sa sete mana selo ta di bala depan. Oh, di timane ka ke dan otak e berengira akuan. Apa yang kena berpuri ringus kan apa yang kena berpagi dalam kasih iya tuning tapi tak makasih mata mana anak bumi miau paropa upuna na mini beguruna bengana na ilang apa di ke pasina berbagai pasiner ka ya na dunia mana bepian di ke mana mana pada kana dikasih gila-gila suara kana mana tapi tak makasih dia ni penang gila antara mengorek pun Allah Taala. Oke na yang ada dengan iman. Yang iman tu hendak dengan seminar. Ada cara yang minimize. Mia kait tu iman tu sukan ditar sama aliling. Na ayam yang kada kalimat tu nak kan ditar sama luar. Bida kalimat tu na ada kana babu militer sama luar. Na bida kana ayah pernah guna ditar na utak berpegang rumah. Amia kan ini pesa. Mata tadi tu dah dibagi ke mga bayi. Berpihak pun nama luar, nama makeup. Mana ni anak pergi nunggu mau tak supportero tahu. Anak, betul bukti dia mau tahu rata. Betul mau tahu mereka sana nama dah teman tadi pun pergi nunggu mau tahu supportero saya tampar jadi. Nanti kan namanya apiatan. Betul orang mana asa. Bayi. Bagi aku tadi sang orang kami namanya atau. Jadi nanti kawan ada puluh orang. Jangan abatan peragu. Ini mah pihak tabi tadi. Bumina kandidat sama dikit nabangan pihak dua kena bergedung. Mati rajin mati ini bagaimana? Atau ni orang buat dia itu. Allah Akbar Allah. Ada mana media kena bubay ya atwa bubay. Nak kolo ni nak bubay sabina ni. Mata malah kan mabuka kelang nak cuma atwa serina. Jadi di mana mang tabi tadi. Nah kana matulun nabi na ini syura kana na an aqul al haq na sudir kan dikatir aku benar dia kan dikatir aku benar na semua bisa dikatir aku benar na di apa-apa ibaratnya na upama kadirwang kana kepulangan satau tadi kan terwang ayat betul nabi na satau sapangan so pawing pedin pawing na di waktu pama pawing sadawas pawing kuanto nono ni kaya basta kaya to na dite pawing na usapangin kanan tugu nabi na supangan wala Taala so pawing kasalawan na mori supangan wala so pawing kasalawan na mori oh ayo no dia menang kasih siringan na yun di padagan nama ko siringan nama pa siringan kaya mo nama pa siringan na nama din nila ka marata nama din nila ka pawing apa pagmaannya na nama din nila ka mapia na pagpabakalang apa nila do sila yung to na dinga kasi di kalimu Allah ayo maana nila na di man to na barabadang nagkili mo na po tao. Oh, tadi itu dia kapia seringan. Bagi motor main ini kau nak tunggu berasap segera. Apa yang nabak atau dan jadi apa tahu. Dia di mana tahu mana? Di mana pamama tahan. Oh, penuh berang berwajib nang syakau ini gerak di Melalayu. Dah tahu nang syakau ini di Melalayu. Pengsuba kami syakau di Melalayu dari kami miaguto. Mana aja nak semua sama kan? Kuna paling apa kada siapa ni? Minuman mah petana sisi kami zaman ni lah. Atau itu dari rumah ada. Dia gitu dah kamu cuci peks. Mata kami gitu dah cuci peks. Oh kami akan subrak. Ini lepas nak dia kerana apa kau mah. Kau tu di kami di Jawa ke dia apa kerja kerana saya ahli. Oh, ada di kami di Jawa kan apa di kami dia sepeda masih pasang. Oh, kaya makan nang natan. Oh, apa syafan wallahu taala. Ay mana anak ke pakai bagaimana anak ke pakai bagaimana. Ibaratnya anak beli ngam ngatekau. Ya masa mata sharingan ni kudina sangat tahuan. Nak ke pakai apa narwanga. Katiar kanu kami ama ko manang kaya mga malim ma. Ay ni siya mga ditani. Na dito nakalawa ka sa katirwanga.
Kau ni kasih apa tu mana-mana nah hak akhirat ka. Inu mo tu de terua ani mo tamadan. Atau kaya sabutan yo. Ayah mo na ekapitu. Oh ini subuh Nabi. Nawa alla as'ala ahada syai'a. Nah ini syukur kanu kananakan. Sada abak penganian asai amitu. Atau mana na basta semana bina disiran di mata mamang ni. Atau nah ayah mo na kebu ben wallah. Na syukur penwallahu ta'ala ama pasang ikapang ni wallahu ta'ala. Itu mana na setan magapas ko Allah. Setan magatarang ni wallah. Abak kebu ben wallah syukur penatarang ni wallah. Ud'uni astajib lakum. وقال ربكم ادعوني استجب لكم بيتر وكانني وقفني كرقن قد ما انا قد الله تعالى وقفوا بين الله تعالى شري ما منك والله لا يستنا شوفاني كنا ada mana keras ada mana dikeras oh ha nah mau kapangan ya terima an wallah nasudu pada terkapani ba ayo ko pengen ngakon Allah ta'ala nasudu kadu mari ya Allah ubang kedas sini duina sangni samin hona presidi nah besok bagawan ada kada tunggu itu di mapia Mari berdoa, apa di bumi kau sekarang? Hati yang taruh tu pasang orang taruh tu. Dia ulama kita tu berdoa orang panggota sesakiran. Abalas sangkan walau ta'ala saman abalas. Ini bakal adil kaya ini di Kashmir ambil taruh sedar. Kata orang nak dengan seminar nak berbuka apa? Benda ni miak perada guna di dengan seminar. Kata naik masuk dengan seminar, nak mana orang seminar sama rawi tak berbuka itu. Nanti kena permanen ay wala muna sa kata ay naman na kasya naman bakit ka makapalag may kasya sa kata at yung mga kalumiwa din na tumitin ay wala manarag tsaka nirag na wala nagitakan ni Mako ay mamapela niya makamala balas siya kanwalog taala siya malabalas at yung sige kibela biya kung di nga pagari ka na manager isa dia station dan sana balui balasan walau ta'ala agak kau tuagan aku nak makan nang nang jama mau makan nang aku mau makan aku tema baru jam terpeluga aku lima aku dah kasih wah balasan tan walau ta'ala ila antar walau ta'ala naunau sebenarnya mapena tapi ada pakai sering dan pakai jauh ada sunangan dua tanah وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حي قيوم يا أول الأولين يا مالك الجبار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله قدر kami ibu kami ambala alima mirka ya Allah rila anak karat kami sumitu mana amian dusham ya Allah napamakatabata kami kalamunamu napadang kau narilain karat kami sumbala aluk kasyam ya Allah Ya Allah syubibiya guna maafin kasyiran ya Allah Cuma tertagurung ku mga kuberan ya Allah Nabaluyang kasyok kuberan na syurbi syurga ka ya Allah Ya Allah karena nami yang kakapagkat timut-timut ay buwan tagakapagkat timut-timut inapararap ka ya Allah nadidani ka timut-timut kami ko syurga ka ya Allah Ya Allah, bagaimana pengasasakit kami napakabagaran kaya Allah bagaimana pemadaan kami sabagar natagwin ka sabagar ya Allah pamakanduan ka sa mga umurami apagaw syarami ko kabayakar kami ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin
ito ay padalabakan namin sa libo-libo sa naman sa bagsita niyang kutuha. Pagkaman ka din, lagi na iyakan sa dyan. Ay, begitu mau eksamen, alhamdulillah dari tanong, ay, gusto ba ng tanong, ay, sabab si tanong soal tanong sa ikola, alhamdulillah. Diyan kahit man jamaat na o tanong sa di mo tapos tanong sa isa di mo tambak minat sa bersegit, alhamdulillah, walit lang inhaw. Pemangin tanong sa ikola, priskya talian sa bagel at tanong ng gusto mo sa ikola, rizki halal, maana, adi tanong din man gusto, alhamdulillah. Oy, sabat man, si sabi mo to arbab man, nasi tanong man sa tani, gitan, oy, tani, kasi ko adi tanong din malupag, si sabi adi tanong din ka promasay. Si Iko Hamis, alam mo na Hamis, medyo na Hamis, tano, akala ka to, Quran, si sabi mo to, bibig tano, alis all mo una, yan tayo mag-uis yung tano, maalaw sa tano, akala ka to, Quran, siya sabi na walay tano, sa balakasade, sabi mo to, walay pagkalitano, si Ustad, Anissa, alhamdulillah, alhamdulillah, alin ko to at mo Allah, ay pagkala mo Allah, na diyan ko to, kinukurusan na nakakala, alhamdulillah. Ito, pagkalamatan na namis ka no, isa diyan ko to, may so ariskis, isa diyan ko to, sulit ka no, sabat sa ako lang kita no, pag-arumahan na isipang tanong, na matanay mo, pero ba, limang sisa diyan ay panantan si ikuala, na di tanong ko ni makanggal, si ikoso aswat si ikuala, sisa diyan ko to, alhamdulillah, walillahi hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ilang special sa Korean wife, sa mga sa kwan, nagkita ba yung Nama aku lupa bela kita. oh, dari tahu, dari tapi nggak ada, oh my. Oh, enak, kacau deh. Dulu rasa sih mana nih, cari. Udah yang bahasa ini. Bisa kan pas tahun 6 mewas, itu udah nih